Dobrodošli u drugu sezonu podcasta Moja Amerika. Ja sam Miloš Panić i bit ću vaš domaćin u novoj sezoni Otkrivanja Amerike. Moj današnji gost je Srdan Vlahović, momak koji je sa nepunih 18 godina otišao za Ameriku na jednomesečni Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship program koji organizuje State Department. Uprkos tome što je Srdan proveo dosta kratak period u Americi, on je tekao i tekako lepo iskustvo i kontakte za ceo život i ovo je njegova priča. Uživajte. Srdane, dobrodošao. Bolje te našao, Miloš. Reci mi, kako počinje tvoja priča s Amerikom? Pa moja priča počinje kao i svakom djetetu na Balkanu, kao izložen svim tim filmovima, internetu, socijalnim mrežama, YouTube-u i naravno svako stvori taj American Dream u sebi i nekako želju da istraži tu Ameriku detaljnije. Te sam se prijavio 2019. ili 2020. na Flex program na koji nisam upao nego sam bio rezerva. I tada sam malo kasnije dobio mail od američke ambasade u kojem su me meni pozvali na program Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship, što je prestižni program State Departmenta u kojem bi ja narednih mjesec dana iskusio sve čari Amerike o kojima ću danas ti pričam. Kakav je to program? U čemu se radi? Ko dolazi na taj program? Kažeš, traje samo mjesec dana, prosto kako funkcioniše tih mjesec dana? Pa ovako, to je program u kojem jedan kandidat predstavlja svaku državu Evrope plus par ljudi koji predstavlja Ameriku. Mi smo svi bili detaljno istraženi i samim time i izabran kandidat je prošao mnoge testove kao što sam i ja. Kako se zove, kod nas je ta prijava zatvorenog tipa. Nažalost, u Srbiji niko ne može da se prijavi na taj program, već ambasada sama bira kandidate, dok je u drugim državama to drugačije malo. Tamo mogu da se prijave i drugačiji je proces sam ulaska u program. To je kulturološki program prije svega koji se bavi politikom kao glavnom temom. Imali smo ta predavanja o politici, o diplomatiji, o međunarodnim odnosima i to, ali nekako taj kulturološki aspekt upoznavanja Amerike i nekako zbližavanje više kultura unutar tog programa, druženje između ljudi je sama ta glavna karakteristika tog programa. Kako teče proces kad te oni pozovu? Pa dobio sam mail u kojem stoji da postoji program kao manje poznati na koji bi oni mene poslali, da se ja prijavim zvanično na to, da prođem testove. I ako im odgovaram kao kandidat da bi oni mene poslali, ja rekao dobro, super, može, prijavio se. Prošao sva testiranja, hvala Bogu kako treba i tog juna, tačnije krajem tog juna sam se zaputio u Ameriku. To je, nije toliko dug proces koliko je samo detaljan, u kojem imaš intervjuove, u kojima oni saznaju više o tebi, moraš da dokažeš znanje engleskog i onda sami proces dobavljanja vize ukoliko si primljen. Eto, to je otprilike sam proces. Došao je kraj juna, poleteo si za Ameriku, to ti je bio prvi put ideš za Ameriku, tako? Za Ameriku jeste, da, to je bio prvi put i mnogo čudan dan, taj polazak u Ameriku. Kad se probudiš ujutro u 6-7, ideš na aerodrom i od onoga gejta, onoga dijela kad roditelji više ne mogu da te isprate od same te granice, ostaješ sam na sebi i upoznaješ 60 stranaca totalnih na drugom kraju svijeta. Ideš u totalno nepoznato i to je nekako dan koji ostaje mnogo čudan u mojoj glavi zato što to je dan kad smatram da sam staloženo pristupio nečemu što sam smatrao da je malo strašno, ali stisneš zube i ideš dalje. Kako su tvoji roditelji reagovali na to da ćeš ići u Ameriku na tih mjesec dana, iako si bio prethodno prijavljen na Flex koji traje godinu dana? Da, pa samim tim što sam bio prijavljen na Flex prije toga, nije bila neka razlika s obzirom da sam na Flexu trebao da budem godinu dana, a na ovom programu samo mjesec i nekako jeste njima bio taj neki mali strah koji su pokušali da sakriju, naravno da ne bi bilo otvoreno, da si ja sekiran zbog toga, ali smatrali su nije to program od neke agencije već od američke ambasade. Zašto da ne? On je siguran, provjeren, istraživali su o programu i shvatili šta je, kako je i na kraju sam otišao, pustili me. Samim tim, pošto je taj program kreiran od strane američke, to je State Departmenta, on je potpuno besplatan tako za učesnike. Jeste. Naravno, mislim, ima troškova ukoliko se nađu, ukoliko hoćete da trošite više para tamo, ali sam put, viza, dobija se džeparac tamo, medicinsko osiguranje, ulazi u muzeje, atrakcije i to sve je plaćeno u potpunosti. I sve je organizovano od strane State Departmenta također, tako da nema nikakvog ličnog planiranja, to u sat je isplanirano.
Kako je izgledalo taj program za tih mjesec dana? Taj program se dilio nekako na više etapa. Imali smo prve te 2 nedelje gdje smo mi zapravo učili, išli na predavanja, bili na univerzitetu i tu smo imali predavanja o 4 modula različita, o kojima ću možda kasnije više. Imali smo te 2 nedelje predavanja i nakon toga imali smo nedelju, tačnije malo više od nedelju u host porodici, gdje smo doživjeli taj svakodnevni američki život i taj neki život kao pravi Amerikanac, rođeni Amerikanac. I imali smo nedelju dana kasnije koja smo zvali nedelju putovanja, u kojima smo iskusili druge gradove van prvobitnog Indianapolisa i univerziteta Purdue gdje smo bili, već smo malo, da kažeš, putovali kroz Ameriku i primjenjivali znanje. Ajde da počnemo sa tom temom prosto tih predavanja, tačnije, aj prvo nek bude tvoj dolazak, kad si došao u Ameriku, prosto prvi neki utisci, kako, gde, šta? Pa taj prvi utisak je već stigao kada sam sletio u Frankfurt, koji mi je bio kao aerodrom povezivanja sa Amerikom, gdje sam upoznao prve ljude. Tu sam sreo prvog prijatelja zapravo sa programa i nekako bilo je mnogo čudno. Stranac kojeg uopšte nisam imao kontakta s njim prije toga, ja sad treba s njim da sjednem u avion i idem u Ameriku. I tu počinje taj neki čudan osjećaj samog dolaska u Ameriku, kao šta ja sad upravo radim, gdje ja idem, zašto se ovo dešava. I sletjeli smo u Washington, imali let kasnije za Indianapolis i baš to veče kad smo stigli, kada smo pošto smo dolazili u etapama svaku iz različitih aviona i ostalo, dobijeli smo svi značkice i kartice od soba, svog cimera, i to veče kada smo se svi zajedno našli u ovome main hallu, u domu na Purdue univerzitetu, kad smo shvatili tu smo svi, program zapravo počinje, pogotovo zato što smo mi bili prva generacija nakon korone koja je zapravo išla u Ameriku, pošto smo imali 2 prije koje nisu, nego su radili online i to je sve nekako bilo nepoznato, novo, malo strašno, ali tu smo da preguramo i to se kasnije ispostavilo kao najbolja odluka u životu. A recimo za ta predavanja, je se ono počelo odmah sutradan kad ste vi došli ili dan, 2, 3 kasnije? Da, odmah nije bilo vremena za gubljenje, znači isti dan smo imali predavanje ujutru u 9, mislim da su nam počinjali. Bili su intenzivni, sad to se malo razlikuje kod nas, zato što u ta 2 edukativna sistema ja razlikujem to što Amerikanci više vole praktičnost i vole taj praktičan rad. Ta predavanja su bila podijeljena u 4 etape, tačnije 4 modula. Imali smo modul diplomatije i internacionalnih odnosa, prava, politike i medija, tačnije medija u politici. I nisu bila miješana, nego smo imali po 3-4 predavanja o svakom modulu uzastopno, kako bi detaljno izanalizirali svaku tu tematiku. I oni su bila mnogo praktična. Šta podrazumijem po tom smislu? Nismo se bazirali toliko na teoriju kao što se to radi kod nas, gdje ide bubanje, knjige i ostalo, nego više kroz radove, kroz projekte. Konstantno smo imali da radimo neke ideje, da smišljamo nešto, vraćali smo se na stare primjere koje imaju kad smo radili lupam pravo. Imali smo stalno da analiziramo neke stare slučajeve koji su se desili, kako bi mi reagovali, da smo mi sudije, da smo mi odbrana, kako funkcioniše američki pravni sistem. Imali smo čak jednom onaj mock trial gdje smo imali kostime i imali smo porotu, optuženog advokata i sve. I nekako taj njihov obrazovni sistem se više zasniva na toj praksi, da oni rade. I van svih tih predavanja imali smo čak jedan, kao da kažemo, program, tačnije predmet, gdje smo imali svoj projekat. Taj projekat je bilo da mi na kraju programa imamo neku svoju ideju, neki svoj, projekat koji bi mi mogli da implementiramo nazad u društvu kad se vratimo u svoju državu. Ja lično nisam svoj projekat ostvario, nisam ga na kraju održao, ali znam ljude koji su svoje programe itekako razvili u svojim državama nazad i koji su to iskoristili kasnije za sebe. I da, znači sama ta predavanja bila su, opet da kažem, umarajuća, jer konstantno nešto radiš, nije bilo vremena za odmor. I te prve 2 nedelje nekako bi odvojio, sem što imamo te neke aktivnosti uveče ili posle rada ili nešto, uglavnom se svelo na predavanje, učenje, rad, tako da, to je neko ukratko o tim predavanjima koje smo imali tamo.
Kad kažemo predavanje, ti možeš bukvalno svaki dan predavanja, cijel dan, je li tako? Sve organizovano, znači imaš predavanje, pauze i tako po cijel dan. Da, otprilike je to tako bilo, međutim, ponekad smo, kažem, uvijek imali neko dešavanje sa strane, ili u pauzi za ručak imamo nešto organizovano, ili ne znam, vodili su nas jedan dan na predstavu Mary Poppins, uživo, jedan dan smo odvojili za Indianapolis, tako da nije bilo fiksno, sad nužno konstantno predavanje, ali da kažemo da je većina zapravo fokusa bila na tim predavanjima, jer ipak smo došli da nešto naučimo i kažem, veoma puno rada te 2 nedelje, veoma velik fokus je stavio na nas, pritisak na nas da radimo, ali to se na kraju sve isplatilo s obzirom da smo imali taj kasniji period malo putovanja, odmora i druženja i tako, to je ta neka prva polovina programa koja može ukratko da se svede. Hajde se da pređemo na tu drugu polovinu programa gde zapravo kreće nešto ozbiljnije. Drugoj polovini programa rekao si da ste imali kao tih neki 10 dana, znači nedelju i po dana od prilike da budete sa svojim host porodicom, koja je opet, što kažeš, pažljivo izabrana. Da. Niste vi slučajno došli kod njih, niti su oni slučajno dobili vas, niti šta god. Tako da, kako je taj prelazak s tih predavanja na host porodicu, koje su vam bile aktivnosti, kako ste se složili sa njima, si bio sam tamo ili ste bilo više vas? Pa, te host porodice su jako pažljivo izabrane, znači oni su tehnički znali sve o nama i uzeli su to da bi nekako kreirali te porodice oko nas i one koje nama odgovaraju. Moja host porodica je bila najveća na tom programu. Mi smo imali 5 nas je bilo u toj porodici koja se činjavala 3. To su bila, tačnije, muž, žena, jedna ćerka njihova, imaju još 2 sina, ali oni nisu živjeli zajedno sa njima i onda smo se priključili tu nas 5, jedan kuca slatki. Nedelju dana bih okarakterizovao kao baš američki filmski život. Sve sam okusio kao što je u filmovima i prve šokove, neke znatne sam imao u toj porodici, ali opet da navedem da je ta porodica toliko meni bliska danas, da ja sam vjerojatno jedan od rijetkih s programa koji si dan danas čuje sa svojom porodicom, a to je svaki dan skoro se čujem s njom. I nekako toplinu koju su meni pružili na tako dalekom putu, na totalno drugom kraju svijeta, je nešto što će ostati sa mnom i što mnogo cijenim, jer ti kad si 2 nedelje van svoje porodice, nisi u njihovoj blizini, rijetko kad si i čujemo s obzirom da ima vremenska razlika i ne možemo da se uklopimo baš, ti kad imaš nekoga ko ti pruža takav neki vid ljubavi, nije isti, ali može se poredi s tim vidom ljubavi i nekako pažnje, tebi to mnogo prije i to mnogo cijeniš i nekako toliko su se trudili oko nas, vodili nas, ne znam, naš host jednom nas je poveo na moju inicijativu na Indy 500 stazu, s obzirom da volim motosport, vodili su nas u razne parkove, pokazivala nam istoriju. Ova host mom, da je tako nazovemo, ona radi u main hallu Indianapolisa, znači tačnije Lafayette, i onda nam je vodila nas u sudnice, upoznala nas sa sudijama, u svoju kancelariju i ne znam, vodila nas kroz te neke stvari. I nekako šta sam s njima uradio i šta sam upoznao, to će ostati definitivno urezano kao jedan period i jedva čekam da ih vidim opet. Znam ljude sa programa koji su se opet našli sa svojom host porodicom, ili oni kod njih ili ovi kod njih, ali to su ljudi koje stvarno cijenim i koje nikad neću zaboraviti. Imam anegdotu, drugi dan kad sam bio kod njih, pošto, da sad da malo pređem, mi smo imali svoj podrum. I sad to glupo zvuči kad kažem svoj podrum, ali mi smo imali podrum u kojem je bila velika spavaća soba, ogromno kupatilo, sto za bilijar, naša teretana, sto za stoni tenis, znači radili smo šta smo htjeli. I jedno večer došli su porodični prijatelji od te porodice i vidim kad je došao neki krupniji momak, baš atletski građen. I tu mi igramo bilijar, nešto pričamo i na kraju ja saznam, on me je pitao o Srbiji i pričam mu dosta o tome i na kraju saznam da on zapravo NFL igrač. I nekako mi je bilo čudno baš u tom momentu i toga se baš šareno sjećam da u tom momentu razmišljam kako sam ja došao na drugi kraj svijeta totalno besplatno da učim i da u tom podrumu sa random porodicom ja pričam NFL igraču o Srbiji. I nekako to je moment kad ti shvatiš gdje si i šta si, kao da ovo nije san, da se ovo zapravo stvarno dešava,
da sam ja tu i da moram da iskoristim to kako treba. I eto opet, ta host porodica, to na Flexu bi bio vjerojatno godinu dana sa svojom host porodicom, ali ja smatram da ih ovih 10 dana što sam bio sa mojom, da mi je to mnogo značilo. Vodili su nas na predavanja, pošto smo imali u toj nedelji predavanja, međutim nisu bila po cijele dane kao što je to bilo u prve 2 nedelje. Taj period predavanja, sad mi smo bili smješteni na univerzitetu Purdue u saveznoj državi Indijani. Jedan je od prestižnih univerziteta sad za vazduhoplovstvo i za fiziku. Jedan od alumnija im je Neil Armstrong, tako da jako su poznati. I sad, sam taj period boravka u tom domu je nešto što mi je jako pomoglo kasnije. Prvo zato što sam izašao iz svoje zone komfora. Ja sam iskreno neko ko voli nekako svoj bubble i poštujem svoje prostor, vrijeme i onako. Ne želim da mi iko remeti to. I sad ja sam došao na mjesto gdje narednih mjesec dana ja ću biti konstantno s nekim. Znači, da li jeo, da li spavao, da li išao na predavanje, da li šta god radio, neko je tu, neko od prijatelja. I to iskreno me ne plašilo u početku. Ali navikao sam se odmah posle 5. dana, mislim, moraš, tu si i šta si. I pokušavali smo u tom periodu da sklapamo ta neka prijateljstva mimo tih predavanja, mimo fokusa o radu, mimo fokusa o tom obrazovanju. I imali smo tu smiješnu priču da, pošto taj dom u kojem smo se mi nalazili, ta jedna zgrada, imala je 2 krila i taj srednji dio. I sad, lijevi je muški, desni je ženski. I nama je posle 9-10 bilo zabranjeno da izlazi, mislim, zaključano su vrata bila od toga. Međutim, mi kad smo išli da peremo veš jedno veče, sjetili smo se da je vešeraj u podrumu, a koji se nalazi između oba krila i kako se zove, njega možda uđeš kad god hoćeš. I baš ispred vešeraja se nalazile 2 relax sobe gdje su ljudi mogli da odmaraju, gledaju TV i ostalo. I naravno, kao 17-godišnjaci, 18-godišnjaci, mi smo to iskoristili i blejali tamo do 3-4 ujutro svako veče. Družili se, upoznavali se, kupili bili karte, pa igrali onu društvenu igru Cards Against Humanity. Jednostavno, taj period dolje u podrumu nas je toliko zbližio i toliko nam pomogao da stvorimo te konekcije, ta prijateljstva i nekako rasprava o različitim ideologijama, idejama. Nisu to bile svađe, ali opet ti kad upoznaš nekoga ko razmišlja na način drugi nego što razmišljaš ti, želiš da čuješ, pa uklapaš to sa svojim pogledima, gledaš kako to leži, kako... Da li se tebi ta ideja sviđa, ali pored svega toga i pored razlikosti mi dalje nekako tu smo, zajedno smo, isti smo i stvaramo ta prijateljstva, nekako se približavamo jedno drugom, rastemo jedno s drugim baš u tom momentu na tom programu i zato smatram da su ta prijateljstva koja su nasledila toliko bitne. Baš u tim podrumima, kako se zove, gdje smo da kažeš blejali, imali smo televizor i sad baš u tom periodu je izlazila nova sezona Stranger Thingsa i naravno ajde svi zajedno da gledamo tu sezonu i scena poslednja u poslednjoj epizodi valjda sezone ide kako ona pominje Purdue univerzitet dok slažu neku garderobu, nebitno, nema spojlova i pominje Purdue univerzitet i sad ti se nalaziš baš na tom univerzitetu u istoj državi gdje se to dešava, ta radnja serije i onako gledaš i nije ti jasno kako se ja doguro dotle. I opet kroz cijelu moju priču pokušavam da prometem to pitanje odakle ja tu. Jer ni meni nije bilo jasno, nikome od nas na programu nije bilo jasno zašto smo mi tu, zašto smo baš mi odabrani. Mislim, naravno, tu postoji taj tehnički dio, da, postoje kriterijum, mi smo ga vjerojatno ispunjavali i to, ali opet na nekom filozofskom nivou zašto smo baš mi ti koji su popunjavali taj kriterijum i to. I nekako to nama nikad nije bilo jasno, niti će ikad biti. A misliš kao da te sam Bog poslao da budeš tu na tom mjestu to vreme? Pa da, ne nužno samo mene, nego sve sa programa, ali da, nekako ne može ti bude jasno kao kako je moguće da 53-4 iste osobe kao ti sa tako nekako izvanredni ljudi se nađu na istom mjestu, na tako random mjestu. Znači nije ono sad da smo se dogovorili, a nađemo se svi u Beogradu, nego svi idemo na Purdue univerzitet u Indijani, na isti dan, isto se nalazimo, isti smo proces imali preko ambasade. I nekako još nepojmivije je to što svaka država šalje jedno. I ti iz svake države imaš po jednog koji ima isto iskustvo kao ti.
to je ono što je meni čudno, kao tad shvatiš da je svijet jako, jako mali. I taj put me u Ameriku isto osvijestio po tom pitanju da je svijet jako mali. Kad sam upoznao tu host sestru i sad dodajem ja na Instagram i ostalo, vidim komentar kako se zove jedan na jednom postu, sadrži isto prezime kao jedan drug kojeg sam upoznao 2 nedelje prije nego sam otišao za Ameriku u Beogradu. I sad uđem ja na njegov profil što je komentarisao i kako se ispostavilo, njih dvojica su zapravo neka braća, ja mislim, od strice i ostalo. Tako da, opet i ta priča, neki lik kojeg sam ja slučajno upoznao u Beogradu, njegov brat je kao poznaje porodicu u saveznoj državi Indijani, ono, Bogu iza nogu, kako se zove, u koju ću ja da idem 2 nedelje kasnije. I tad shvatiš kao da jeste to 8000 km, jeste to drugi kraj svijeta, ali svijet je previše mali. Imali smo i turu tog, da kažeš, town halla, znači ono u Indianapolisu, ali to je više ono kao za cijelu saveznu državu Indijanu, kao skupština, da kažeš. I tu smo prvi put bili u Supreme Courtu, koji je kao ono... ozbiljna priča, kao ne smije da se slika ni ništa. I vidjeli ostale sudnice, upoznali neke senatore koji su tu, koji glasaju, pa smo sjedili onim njihovim stolicama, glasali onako, lupkali one dugmiće, kopali malo po fiokama, ali kako se zove, uglavnom imali smo i taj doživljaj gdje su oni nas vodili zapravo da upoznamo i taj nivo. To je ona praktičnost na koju se vraćam, da upoznamo i taj praktični dio političkog sistema Amerike i kako on funkcioniše, kako senatori, kako kuća glasa, pa smo učili kako u Kapitolu, kasnije u DC-u, kako imaš the House of Representatives i Senat i onda kako mora the Bill of Rights kako zakon prolazi kroz the Bill of Rights i onda se glasa prvo u Senat pa u kuću, pa ako ne prođe tu ne može ni ovamo. I nekako, opet kažem, kroz tu praktičnost. I to je ono što cijenim kod Amerikanaca, to što stvarno vole da pokažu kako se nešto radi, više nego da znaju kako se nešto radi. Ali opet tu i dolazi do te stvari da oni više da žive za rad nego da žive za sam život. Oni faktički ne uživaju. Jer on će pođe jednom na odmor u 7-8 godina, on otići će, reći idemo u Evropu, otići će u Pariz, Rim i eto super bio je. Dok u Evropi uzmemo i godišnji, pa ti odeš odmoriš, putuješ negdje, skupljaš pare, kupiš sebi auto ili nešto ostalo, ali oni nekako više žive za taj neki kredit, da otplaćuju taj kredit, da odu na posao ujutru u 7, vrate se u 9 i to im je to im je cijeli život, mislim, svakodnevica. Naravno, za koje ovi rade, direktori i ti vlasnici, oni kao imaju i neki finiji život i ostalo i ne fokusiraju se toliko na to, ali većina Amerike je zapravo samo radnici i samo radi, mislim da im je to mali problem. Imam par anegdota, imam iz Indianapolisa, iz mog perioda, u ove prve 2 nedelje koje pominjamo. Znači, kad sam došao u host porodicu, drugi dan, bukvalno, to jutro, mi prilazi host mami i pita me kao, izvini, molim te, kao mi nećemo biti tu, kao ovo podne, kao prepodne imamo sahranu, nažalost, kao, ali ako hoćete, mislim, vi ste pozvani, kao da idete. I meni sad pade na pamet kao, znači došao sam u Ameriku, sve se to izdešavalo do sad i ja sad trebam da idem na nečiju sahranu žene koje ne znam. I koliko god bila malo morbidno i sve, i mi ajde da pristanemo, ja i ovaj Grk što je bio sa mnom u host porodici, pristanemo da odemo čisto da vidimo kako je. I obukli naša odijela koja smo spremili kasnije za State Department i otišli na sahranu. Bilo malo čudno s obzirom da smo obojica pravoslavci, drugačije nego kod nas. I posle toga smo otišli na tu kao ručak posle sahrane. I sad da ta žena što smo je bili na sahrane ne imala veliku kolekciju cookbookova. I onda je došla njena ćerka kod nas i kao rekla je da će svima da dile kao cookbookove i ona je bila najpočasovanija da nama pokloni kao jedan cookbook koji je pripadao njoj. I tako da smo dobili taj jedan poklončić, taj, mislim, malo morbidan, ali poklončić, taj cookbook koji smo imali, koji sad imam. I da, a što se tiče same crkve, kad smo već na toj temi, jedan od profesora koji je bio tamo, Jeff, pozdrav za njega, njegova žena je Grkinja
i on je prebacio svoju vjeru u pravoslavnu. I ja sam izrazio i još neki pravoslavci koji su bili tamo da nam je želja da pođemo u Ameriku u crkvu pravoslavnu i što na kraju jesmo, jer on je bio jako srećan da nas povede u svoju crkvu kao pošto pravoslavci. I tako da imam i to iskustvo. Tamo nas je otac zavolio baš puno, kao došli su mu napokon neki pravoslavci, i to je bilo jako čudno jer to nije bila crkva kako mi znamo, to je bila obična kuća, kao kuća i ima svoje dvorište, nema ni zvono ni ništa, bukvalno krov, baš kao kuća. I kad se uđe, ima iscrtano par freski, oltar i na primjer što je mene fasciniralo što su bile stolice da se sjede i bilo je čudno, kao održali smo liturgiju na engleskom, što je kao baš bilo za glavu čudno, ali eto i to je neki od događaja koji su ostali urezani kao ti bonding time-ovi između nas i kako smo pokušavali da upoznamo svakakvu kulturu, kako smo pokušavali da nekako sve što nam se dalo na taj tanjir mi smo pokušavali da uzmemo, čisto da ne bude da se kajemo zbog nečega kad se vratimo nas kući. Pa bukvalno ste bili tu samo mesec dana i kao sve što ti daju, mislim, uzmi jer sad imaš priliku za to i... Da. Još je kao sve besplatno, sve organizovano, sve sređeno, tvoje samo da budeš tu, da budeš prisutan, da proživiš sve to, da proputuješ, konzumiraš šta god. Jeste, apsolutno, znači sve nam je bilo isplanirano do detalja i jednostavno i te sitnice sa stvari na koje nije uticao State Department ili organizator, mi smo pokušavali sve da uzmemo. Mi smo čak jednu noć planirali, ali eto to nam nije bilo dozvoljeno na kraju, pošto Filadelfija se nalazi jako blizu i Washington, jako blizu New York, a New York nam nije bio u planu. Mi smo htjeli jedno večer da pođemo se oko 7-8 da uhvatimo autobus ili bus do New Yorka i kao da provedemo tamo noć i oko 3-4-5 se vratimo nazad i oni nikad ne znaju da smo mi bili. Međutim, razmislili smo dobro i shvatili smo kao mi smo tu, očekuje se od nas nivo neki dostojnosti, kao ajde makar da pitamo možemo li, i na kraju ovaj profesor je ne htio da nam da, ali organizator nije mogao da odobri i na kraju se to nije desilo. Ali da, po tom primjeru samo se vidi da smo mi pokušavali sve da uzmemo, znači sve što smo mogli, kao kad smo već tu mjesec dana imamo ograničeno, daj da ispucamo na sve frontove. I kažem, imamo tih anegdota šta se sve dešavalo, znači samo Walmart nosi priča koliko god hoće i sad da pričam podcast bi starao 3 sata, ali da, stvarno jedno iskustvo, jedan program koji mi je promijenio život prije svega, a ne samo meni, već i dosta ljudi i jednostavno danas sam ko sam zbog toga. Jeste imali još neke aktivnosti ovako pored tog Indy 500 i pored tih predavanja? Kako izgleda neki vaš dan zapravo zajedno? Pa, sem jutarnjeg predavanja na koje bi nas oni poveli, imali smo aktivnosti planirane od strane State Departmenta, tačnije od programa. Naprimjer, jedan od njih je International Food Night, gdje je svaki predstavnik svoje države pravio hranu iz te države. I sad, ja sam odlučio se na Karađorđeve šnicle, što je bilo jako teško napraviti u Americi zbog izbora mesa, zbog nedostatka kajmaka i zbog potrage za prezlama, što je anegdota sama za sebe. Ali, doći ću na to kasnije, ali imali smo aktivnost, imali smo i talent show jedno večer gdje si mogao da se prijaviš sa svojim talentom, šta možeš da doprineseš. Ja sam svirao gitaru na bini, ali bili su ljudi koji su pjevali toliko božanstveno da nisi mogao da vjeruješ. Tako da, i svi su to presustvovali, te host porodice, zato ih i napominjem, ali da, vodili su nas u šetnje, pokazivali nam naravno taj dio, taj region, tu ruralnu Ameriku. Čak moja host porodica je jednom, pošto je njihov jako dobar prijatelj istoričar, i onda nas je doveo na jedno mjesto gdje je bila ta Tippecanoe baza, ta Lafayette baza, izvinjavam se, i tu nam je on objašnjavao, pokazao nam artefakte, objašnjavao nam istoriju, zašto je taj grad Lafayette, zašto je bitan i to. Tako da su se stvarno potrudili oko nas. Sjećam se jedno večer igrali smo cornhole u dvorištu, što je bila meni dugo želja da igram. Kako se zove, i to veče, zalazak sunca, ljetnji raspust, ja igram cornhole sa random ljudima, na vatri pržimo marshmallow, uzeo sam posle gitaru da sviram pa smo pjevali, ne znam, nekako baš atmosferu, napravili su takvu atmosferu sa nama
da jednostavno to ne može da se zaboravi i ne može, uvijek ću cijeniti to što su oni uradili za nas. Imao si bukvalno toplinu doma van, da kažem 8000 km od porodice zapravo svoje. Da. Kažeš, imali ste taj kao Food Night, International Food Night, je li tako? Pravio si neku našu klopu. Koja je to klopa bila? Pa rekao sam Karađorđeva šnicla, za nju sam se odabrao zato što je predstavnica Azerbejdžana pravila nešto slično sarmi, umotano meso sa lišćem od grožđa. Pa nisam htio sarmu i rekao šta ću, mi mozga u mozgu i rekao naša je Karađorđeva šnicla, to ćemo da napravimo. I onda je bio tu famozni put u Walmart. Walmart kao događaj za sebe, priča za sebe, ime za sebe. Država za sebe. Anegdota iz Walmarta koliko god hoće. Znači 3 put sam se izgubio tamo, a 3 put sam bio. To je prodavnica, to je sama put u Walmart je kao u drugu državu. Znači za to treba i vremena i iskustva i jednostavno doživlja, avantura. Jer ti tamo od banane možeš da kupiš, pored banana idu puške, možeš da kupiš set za pecanje, ljekove, garderobu, igračke, pa pređeš na bilu tehniku, znači to je nezamislivo velika radnja. I eto, kad sam išao da spremam tu Karađorđevu šniclu, išao sam da tražim sad meso. Naravno, kako na programu bilo muslimana, nisam mogao da uzmem svinjetinu i onda rekao, ajde, spremit ću sa goveđe meso, što nije baš po receptu srpskom, ali ajde. I naravno nema kajmak u Americi, šta da radim. Uzeo sam neko bio... Da, ali kad sam tražio to meso, bilo je 12 različitih frižidera s mesom i dok sam ja našao baš meso koje meni odgovara, nije bilo onih velikih kao što prava Karađorđeva treba da izgleda, nego su sve bilo ovako male parčad, pa sam morao da uvijam bukvalno kao sarmice su ispale na kraju. Ali da, što se tiče kajmaka, tu sam pomiješao neki sir za spremanje, ne znam, neku kao pavlaku i neki sir rendani što sam smiksao, ali bitno je da to su oni mislili da je kajmak. I prezle koje smo tražili 35 minuta, radnica, ja, host mam, host sestra i nismo mogli da ih nađemo. Ali na kraju smo izboksovali te breadcrumbs koliko smo ih tražili. I ništa, spremio sam Karađorđeve šnicle koje su bile hit, koje su pogotovo muški članovi svih porodica obožavali. I eto, cijeli pleh koji sam napravio za otprilike 7-8 osoba otišao u prvih pola sata te večeri, tako da tu sam dobio bonus što se toga tiče. Tako da eto, to je taj International Food Night. A reci mi, pošto živa si blizu Čikaga, si išao u Čikagu? Jesam, jedan dan smo imali odvojen za Čikago, spakovali nas u autobus i poveli, imali smo taj jedan dan cijeli ekskurzije. Prva stvar koju smo uradili kad smo došli jeste, imali smo plaćeno u Willis Toweru, imali smo onu kao panorama pogled od ozgo na najvećem spratu i to je bilo mega cool jer smo se svi slikali i vidiš onaj pejzaž, znaš, i ostrvo Michigan i ne znam, taj pogled je nezamenjiv, to stvarno dobiješ utisak tog američkog grada. Poslije toga smo imali boat tour, architectural boat tour da budem tačan. Tu smo išli brodom kroz te kanale, pošto i Chicago je pravljen tehnički na kanalima i onda su nas vodili i objašnjavali na kako su zgrade građene, istorija njihova, zašto su bitne i to. I onda smo imali ostatak dana slobodno za sebe, tu smo uzeli Chicago pizzu da probamo, da okusimo i to, sjeli u park ispred onoga Bina, najeli si, posle šetali malo, neko trgovao patike, neko ništa, ali Chicago kao Chicago grad nije do grada kao grada po izgledu, nego do samog ambijenta grada, znaš, ti šetaš i pored tebe prolazi lowrider koji iskakuće malo ovako kolima, onda minut posle njega prolazi džip ogroman sa zastavama republikanskim gdje se on dere protiv predsjednika, ne znam, nakon toga vidiš grupu ljudi kako džuskaju na sred ulice, njih 20-ak uz muziku, skaču i nekako živi grad mnogo. Jesi sretao neke naše ljude tamo? Nisam sreo nikoga našeg, prošao sam pored našeg restorana, balkanskog restorana da budem tačan, mislim zvao se Kafana, imao je neke zastavice pored i naravno karirani stonjaci i takav ambijent i vidio sam Jugo auto, ali nisam vidio vozača, tako da ne znam ko je bio i šta je bio, ali Jugo je bio parkiran jedan sa američkim tablicama.
Tako da poznato je to. Imam druga koji je odatle, on živi u Milwaukeeu, ali ima stani u Chicagu i tamo je živio i kaže stvarno da je dosta njegovih prijatelja i poznanika da su sa Balkana i da je to stvarno naš dio grada. Pa najveći naš grad u Americi, što bi se reklo. Da, pa nije samo to, nego sam negdje čitao da je i kao najveći srpski grad posle Beograda zapravo Chicago. Moguće, moguće. Se kaže Jugo, ima onaj Živorad. A nije bio taj, nije bio taj, to je bio neki drugi, crvena, što sam ja vidio bio nešto žućkasto bili, tako. Isto sam vidio da ima tipa, neko je dovezao Juga sa našim tablicama, tipa da li je Kragujevac ili Leskovac ili nešto je bilo tako. I kao u Chicagu imaš kao Jugo sa našim kao tablicama kao povezu. Ne, ima i koliko hoćeš, tako da stvarno nas je puno. A to više kad si već stekao kao tamo nešto, pa kao kupiš auto iz gasa, kao voziš Juga. Pa da, samo sad vozim Juga. Nije stvar kao da ga voziš jer eto. Da pokažeš odakle. Čisto kao, bukvalno kažeš da pokažeš odakle si. Ili imaš još neke te stvari koje su zapravo bile se dešavale tokom tvog boravka kod host porodice? Pa, kako se zove, ne nužno, pokušavali smo, mislim, imali smo i ograničeno to vrijeme, imali smo ta predavanja i nismo mogli toliko baš ni sa strane da radimo, jer kažem, imali smo i te projekte koje smo morali da održavamo i sve to sa strane, te koliko su mogli, oni su nas vodili i jedan dan je bio specijalan zapravo u Americi, što smo mnogo srećni što smo uspjeli da doživimo, a to je bio 4. jul. Opa. Da, 4. jul imali smo proslavu na trgu i to je isto bio događaj za sebe, s obzirom da smo uspjeli da iskusimo kako oni to slave sa onim maestralnim vatrometima i sa slatkišima i šta već jedemo, šta već jedu na ulicama i koliko šećera se natovi tu. Ali i bila je ta neka priredba na trgu i svi smo se super proveli i uživali, ali opet vidiš i taj negativnu neku stranu, s obzirom da su konstantno bile prisutne blindirana džipovi vojni, vojnici, policajci i to. Tako da nekako pozitivno negativne utiske vučemo odatle, ali da, to bi nekako uklopio kao još jedan događaj koji se desio u tom periodu, u tim početnim fazama programa. I tad smo se samo fokusirali da steknemo prijateljstva, da se družimo koliko možemo, ali da prvenstveno radimo i da započnemo taj program kako treba. Bili smo jedan dan isto na bejsbol meču, što je jako zadivljujuće, s obzirom da sam smatrao da to je jako dosadan sport. Međutim, ispostavilo se da nije. Bili smo na meču univerziteta Purdue protiv nekog drugog univerziteta, kako se zove, iskreno bilo jako zanimljivo. Pravi američki sport, nemaš puno da gledaš, nemaš puno pravila, samo da sjediš, piješ pivo, pričaš s ljudima i uživaš, znaš, više nekako ti sportovi njihovi su baš njihovi, na koje mislim, američki fudbal i bejsbol i to, su više nekako zabava i nekako da ti provedeš kao vrijeme, nego da ti zapravo navijaš i uživaš u sportu. Naravno, postoji svuda fanova i to, ali generalno, glavno kao sport, bejsbol, kao prvenstveno jer sam bio, a i neki ostali kako makar smatram su više kao zabava nego što su zapravo sport. Posle tog dela da si živao sa host porodicom dolazi deo, taj zadnji najlepši deo, kada zapravo i ti i drugi učenici programa zapravo putuju kroz Ameriku, pa mi sam ja bih krenuo prosto odatle, kako, šta, gde je vaša neka druženja što ste imali, kako si našao svemu tome, kako si zapravo proživeo svaki dan tamo, pošto to je trajalo samo par dana, ako se ne varam. Da, to je bila poslednja nedelja, mislim, ta jedna nedelja je trajala duže nego ove 3 prošle. Iako cijeli program daje utisak da je trajao, znači, skoro godinu dana, iako je to bilo samo mjesec, ta poslednja nedelja nekako nosi najviše priča sa sobom i nekako je najaktivnija, da kažem. Sve je započelo to što smo krenuli iz Indianapolisa autobusom za Filadelfiju, što je ogromna vožnja, 17 sati mislim smo se vozili i tu smo upoznali američki autoput od 6-7 traka, tu smo vidjeli te pejzaže, ti njihove pumpe kad ti staneš, imaš 7-Eleven da jedeš te hotdog. 7-Eleven, poznati. Da. I tako, i ništa, ta vožnja, kako može bude vožnja autobusom od 17 sati, pakao da ga skratiš u jednu riječ. Sad, mi smo mogli da idemo avionom, vjerovatno, oni su mogli da nam plate te karte i možda bi bilo jeftinije, ali smatram da su oni nas stavili u taj autobus da bi se mi nekako zbližili. Jer nakon što smo završili taj obrazovni dio programa, slidio je taj kulturološki dio, gdje se mi zapravo upoznajemo, gdje se družimo.
I zato smatram da je ta autobuska vožnja od 17 sati svakoga spoiler. Ja sam stigao da porazgovaram sa svakim, da se upoznam, da podijelimo mišljenja, da sve. I nekako ta vožnja, koliko god bila teška i koliko god mučna, na kraju je izašlo na dobro i tad smo se baš upoznali, nismo tada upoznali, tad smo zapečatili naša prijateljstva na nekom većem nivou. I eto, da ništa, vozimo se od Indianapolisa, znači savezna država Indijana, savezna država Ohio, stižemo u saveznu državu u Pensilvaniju, stižemo u Filadelfiju i sad tu stižemo, to je malo smiješna priča zato što naš taj motel, koji je onaj klasični američki filmski motel u kojima idu izbjeglice kad bježe od federalnih policajaca, bio je u smještenom malo lošijem dijelu grada. Što ne smatram da je greška organizacije, možda nisu znali, možda jesu, ali desilo se šta se desilo i ta noć je prošla malo neispavano, malo u strahu, malo je bilo nekih događaja koji nisu baš bili prikladni za program takve vrste, ali opet na kraju kažem da je možda i to dobro što nas je to zbližilo dosta. Znači, mi smo svi spavali zajedno u jednoj sobi zato što nas je bilo strah i onda nekako kada otpratiš djevojke do jedne sobe i druge i nekako da tako neke stvari, takva neka muka zbliži ljude više. I noć ko noć prođe, sutradan smo imali cijeli dan u Filadelfiji i eto, nekako moje lično iskustvo Filadelfije nije baš puno pozitivno. Da li je to zato što smo odmah nakon 17 sati puta imali takvu noć i neispavani sutra šetali cijeli dan i to, ali grad kao grad je prelijep. Posjetili smo grob Benjamina Franklina, tu prvu bilu kuću ili ti ga Independence Hall gdje je pisana deklaracija nezavisnosti. Vidjeli Liberty Bell, probali Philly steak, one sandviče, vidjeli smo onaj Benjamin Franklin most, i tako proveli nas kroz grad i jednostavno bilo je super, peli smo se, trčali smo na stepenicama Rockija Balboe, slikali se s njegovom statuom, naravno pjevali onu pjesmu njegovu. Da, i svako snimio video kako trči gore dolje. Ali da, to je bio jedan dan, još ja kako smo putovali sve to zaboravio sam bio majicu u koferu i cijeli dan sam proveo u Duksu. Na 45 stepeni i to uopšte nije bilo super i mislim da sve to i neispavanost i sve nije dalo neki lijepi utisak i smatram da ako bi sad pošao opet da bi stekao vjerojatno ljepše iskustvo, ali kako se sad stvari stoje, šta sam vidio u Filadelfiji, vidio sam. Nakon toga idemo u Washington. Washington koji je grad, priča za sebe, koji je grad koji će uvijek ostati u mom srcu, grad koji jednostavno odvaja se od cijele Amerike, koji je jednostavno idealan grad u Americi i razlikuje se skroz. Stigli smo tamo kasno uveče i spavali smo na univerzitetu Georgetown. Tamo smo bili smješteni u dormovima i sutradan smo imali prvo turu Capitol Hilla, što nam isto bilo plaćeno, znači vodili su nas kroz tu zgradu Capitola, bila je ograđena, ne znam zašto, i kako se zove, dok su nas vodili to kroz te zgrade i pokazivali slike, eto jedna mala anegdota što nam se sve dogodilo u Americi. I odjednom se pojavljuju vojnici, oni agenti tajne službe, onako u odilima ljudi i sad šta se desilo? I mi sad strah te onako ćuti, tu si, kulira i na kraju se ispostavilo da je tu bila prva dama Ukrajine i zato nismo mogli da prođemo kroz neke prolaze i to. Ali isti taj dan, nakon što smo to završili, tu turu Capitola, koja je bila onako solidna, moji prijatelji su otišli da me sačekaju ispred jednu klupu ispred Capitola i ja sad, pošto sam kupovao magnete i kasnim, i to, i izlazim iz Capitola, ja sad slikam se sa Capitolom, ko njih šiša ja dok se slikam, dok obavim svoje. Jednom primjećujem ispred Capitola jedno 7-8 blindiranih crnih džipova, ja sad kao dobro, možda tu sad osiguraju nešto, ne znam ni ja. I dolazim do mojih prijatelja i kao, neki se ljudi slikaju tamo s nekim, pojma nemam ko je to, i okreće se ovaj drug Amerikanac i kaže, to je Ted Cruz, brate. I mi svi pun šprint ka njemu. Da li si republikanac, liberalac, nas nije zanimalo, mi se slikamo sa njim. On nas tu pozdravio, pitao nas o programu i tako. Kako se zove,
drugi dan Washingtona smo šetali, kako se zove, imali smo slobodno skroz, pa smo odlučili da šetamo, da posjetimo, znači, od Bijele kuće, da mašamo predsjedniku, do obeliska, do onog cijelog parka, pa na kraju Lincoln Memorial. Posjetili smo Fordov muzej gdje je ubijen Lincoln. Šetali još malo kroz gradu, imali smo turu Holocaust muzeja. Nakon toga smo i ja i drugo odlučili da odemo da posjetimo Pentagon. Pametno. Da, to je bila totalno random ideja da posjetimo Pentagon. Krenuli smo tamo metro, međutim nismo stigli do Pentagona, ne znam zašto. Da li nam je dosadio put ili ne mogu da se sjetim. I onda smo pješačili skroz, znači već smo duboko ušli u državu Maryland i pješačili smo jedno pa dobrih 90 km nazad do centra grada kako bismo stigli na predstavu. I tu smo vidjeli znamenitosti, neke memorijale za ratove, neke parkove, jedan most prelijepi koji smo prelazili. I morali smo stignemo, žurili smo jer smo uveče imali koncert The Blue Man grupa u Kennedy Centeru, što nam isto bilo plaćeno od strane State Departmenta. I tu nam je bio jako prelijep koncert. Znači uživali smo, oni uglavnom i aktivni su sa publikom i sviraju dobro i nekakvu atmosfera svaku oni naprave je bila super, a još i besplatno još bolje. Što da ne? Da, što da ne. I ništa, tu dolazimo do trećeg dana Washingtona. Imali smo ujutro sastanak u State Departmentu. Naravno, to su nam javili još mnogo prije nego što smo otišli na program. Mi svi spremili odijela, leptir mašne, kravate, unutra došli, na security prošli, otišli tamo u neke kancelarije, imali kao sastanak, da oni nama objasne da taj projekat mogu da finansiraju, da nam pričaju kako nam je bilo i ostalo. I posle toga su nam dali jedno 10 minuta da kao se slikamo ispred s onim zastavama u tom glavnoj sobi State Departmenta, kao da glumimo da smo nešto. Mislim, znaju oni da nama to znači i mi sad ovo odijela u State Departmentu, sastanci, naravno. Pazi, nije mala stvar. Pa nije mala stvar, ali i malo nas je više ponijelo nego što je trebalo i onda kao mi malo su obrazili, znaš, i posle toga kad smo završili sastanak u State Departmentu, u odijelima smo nastavili da šetamo to popodne i šetali smo, kako se zove, išli u Dunkin Donuts skroz u odijelima. Ljudi nas zaustavljaju i govore nam kako su nam lijepo odijela, kao šta radimo, ko smo, prilazili da se slikaju i nekako sav taj vibe kao da smo neko i nešto, kao pokušavamo da smo mi tu sad neki važni političari, zapravo smo samo klinci koji su prije mjesec dana živjeli najnormalniji život u svojim državama i nismo znali jedni za druge. I to je nekako isto još jedan od momenta kad ti shvatiš ovo se zapravo dešava. I jako se brzo navikneš i da. konstantno si kao da si na filmu, bukvalno. Pa da, ti kad sletiš u Ameriku, tebi koliko god je drugačije i koliko god si daleko od svega, tebi ništa nije nepoznato. Jer mi smo toliko izloženi samo tome na internetu, kažem i filmove, mislim svi smo odrasli na hollywoodskim filmovima i to i sve što danas može da se pročita je ostalo i nekako ti kad pođeš tamo to jeste drugačije, ali ti si već upoznat s time, ti znaš kad vidiš prodavnicu ti ćeš znati koja je prodavnica, ti znaš za Walmart, kao nije ti ništa novo, jeste novo da ti vidiš, da to iskusiš zapravo, ali ti znaš da on postoji, ti znaš kako oni funkcionišu i otprilike znaš i tu njihovu kulturu nekako u nekim granicama. Tako da veoma se brzo navikneš na Ameriku i kad se vratiš to ti napravi veliki problem koji možda ću posle, ali kao Amerika je posebna priča. I eto, proputovao sam, hvala Bogu, jako puno i u Evropi i u par država van Evrope, ali Amerika je definitivno zasebna država, zasebna priča i zasebno iskustvo, to je sigurno. Svuda kolima, sve veliko, putevi, ulice, blokovi, da, mislim, prodavnice, Walmart, bukvalno, kaže, ceo blok zauzima cijela zgrada. Pa samo kad se vidi Walmartov parking, shvatiš koliko je to zapravo. Na parkingu neironično može stane 1000 auta. I onda kad ti vidiš koliko je zapravo taj market, kao kod nas, otišao sam u supermarket, on je kao ogroman, on je trafika za Walmart. Znači to su magacini, robe koja samo čeka da bude kupljena.
I nekako taj konzumerizam koji postoji tamo isto jedan od stvari koje se odmah primijeti. Naravno, on postoji kod nas i polako se on širi kod nas, ali nije uopšte na nivou koji je to u Americi. Nekako to se vidi, na primjer, po reklamama kad gledaš televiziju. Ja sam, na primjer, gledao tamo jedno večer, sednem u host porodicu, upalim TV i oni uspiju da uglave reklamu u svaku pauzicu koju imaju. Lupam, evo, gledao sam Super Bowl skoro, sad je bio. Znači, stane da veže pertle, oni umetnu 20 sekundi reklame, kao gdje god mogu, kao oni hoće da se zna da treba para da se troši. I što se tiče samih gradova, to si isto pomenuo, svi su nekako građeni na sličnom principu, što se meni nije sviđalo, sem Washingtona, njega ću uvijek da izolujem, ali to je u prevodu uvijek bila neka jedna glavna ulica, koja se računa kao centar, i sve ostalo su oko nje paralelne ulice i unakrasne ulice i prave se ti blokovi. I u svakom gradu ti faktički ne možeš da se izgubiš. Mislim, ti možeš, ali nemaš sad jedno skretanje paračvanje na 3 strane. Ti ćeš uvijek moći samo pravo, imaš svoju ulicu i znaš po blokovima tačno. I svaki grad im je nekako bukvalno kao iscrtan lenjiram, znači prav. Dok je Washington totalno druga priča i totalno različit. Da, a uspio sam da upoznao sam se i sa ruralnom Amerikom, eto tad kad sam bio u host porodici, i ona je veoma prijatna i u nju sam se zaljubio iskreno. Znači, one kuće na njivama, onako velikim dvorištima, putevi koji vode od tu. Mana je što nema trotoara. Jedna od ovih što je bila sa mnom u host porodici se žalila pošto ona trči svako jutro, ona nije imala gdje da trči tad, zato što bukvalno nema puta ili po travi ili po ulici. Tako da ti gradovi nisu dizajnirani za Evropljane, ne može se šeta, svuda mora kolima. I da, sve radnje su na jednom mjestu i ti nemaš da pođeš sad idem do apoteke koja je tu. Ti imaš kao taj skup zgrada ili tu jednu veliku zgradu i uglavnom je i pored i Walmart koji je sve i tu su više manjih radnji. Ti sad hoćeš do apoteke, ona ti je tu. Ti hoćeš do liquor stora da kupiš alkohol, on ti je tu. Ti hoćeš do perionice, ona ti je tu. Sve je na jednom mjestu. Tako da kod njih se mnogo razlikuje taj, da kažem, industrijski i taj neki kao dio za život. Kao, mnogo su odvojeni. Ima taj dio grada u kojem se živi i ima taj industrijski dio u kojem su radnje i u kojem su firme. Između toga ima granica, distinktna. Kod DC-a, kad već pričamo oko DC-a, tu već teče 1., 2., 3. dan i polako završavate program. Kako izlazi sam kraj programa? Ste imali na kraju neko skupljanje vaše? Kako je zapravo podnao cijel taj kraj program, obzirom da si bio tu samo tih mjesec dana, opet si se privikao kao da si bio tu čitav život? Pa opet kažem, to su prijateljstva koja niko nije mislio da će da stekne tako brzo. I eto, opet kažem, mi smo mislili na dolasku, a to je mjesec dana, to će da prođe kao rukom odnešeno. Tih mjesec dana je trajalo toliko dugo da ja ne mogu da vjerujem da je samo bilo mjesec dana. I to su takva prijateljstva, opet kažem, mi smo konstantno bili zajedno, konstantno si bio s nekim, konstantno si pričao, imao društvo, pomoć. Takav neki odnos se tu izgradio, da jednostavno taj zadnji dan kad smo mi došli i zapravo shvatili ovo se završava, mi smo bili u šoku. Jer kao, ovo sad, kad ćemo se vidimo sljedeći put, kao, kad ćemo da li je moguće da se sve ovo završilo? Kao, meni nije bilo jasno da je ovo počelo, ne da se tek završilo. I ta posljednja noć, sjećam se u Georgetown domu, dobili smo naše diplome sa sertifikate za program i sad svi zajedno u tom hodniku, niko u sobe, ne zanimaju nas sobe, znači samo potpisujemo jedni drugima majice, neke što smo kupili bijele kao uspomene, dajemo poklone, pričamo, dogovaramo se kad ćemo sljedeći put da se vidimo. Jednostavno, mnogo čudan osjećaj kad ti vidiš osobu koja ti je toliko draga, toliko prirasla srcu, ali ne znaš kad ćeš da vidiš opet. I to je baš tužan aspekt programa, jer kao mora se završi. To je najveći problem programa. I eto, mislim, ja nisam ispričao ni u pola priča koliko zapravo postoji i koliko ne bi malo vremena da se ispriča sve i ne znam da li bi se sjećao svega. Ali opet kažem, ta noć kad ti
pričaš sa svima onako šta se sve izdešavalo, kad shvatiš zapravo koga si dobio u životu, ne šta si dobio, ne da li sam ja dobio diplomu ovoga programa, da li će to da mi znači, da li sam dobio pare od State Departmenta ili šta već. Da shvatim da sam ja dobio takve ljude sa moje strane, jer ja sad imam prijatelje, jedan je upisao Harvard, drugi je upisao Stanford, treći je UN Youth Delegate za svoju državu, ne znam, ovaj se bavi medicinom, ne znam ni ja, svakakvih ljudi ima. I onda kad ti shvatiš da si ti dobio takve ljude u svom životu, pritom da to nije bilo ko, to su ljudi koji tebe toliko dobro znaju i ti toliko dobro znaš njih, i ta neka prijateljstva koja su se tada stvorila, to stvarno ne vidim kako može da nestane. Znači, to je stvarno nešto fiksno u našim životima, ne mom, svim našim životima. I nekako to bih označio kao najveći dobit, a i najveću pozitivnu stranu tog programa, to su zapravo ta prijateljstva. Taj poslednji dan, kako se zove, on je bio najtužniji. Znači, sad znate svi da idete, jutro je, spakovali ste se u autobusu, svi ćute, svi razmišljaju, svima nije dobro. Stižemo na aerodrom Washington Dulles International Airport u DC-u i uboli smo ga baš kao i sve do sad u programu da jednostavno Lufthansa je objavila štrajk i letovi su pomjereni i morali smo na hitno da mijenjamo karte, trčali smo da stignemo na avion koji nam slijedi i tu se desilo da se dosta nas nije pozdravilo jedni s drugima. I to je mnogo tužan aspekt toga da jednostavno neki ljudi nisi im rekao doviđenja, a ne znaš kada ćeš vidjeti opet, a opet ste toliko dobri prijatelji. Tako da to je mala začkuljica koju smo imali u svemu tome, ali na kraju smo stigli na let, nas 20-ak da kažeš, stigli u Frankfurt nazad i sad stigli smo oko 4-5 ujutru i prva radnja se otvara oko 6. I naravno, čim se otvorila na prvi minut, mi ulazimo, kupujemo po pivo, pošto nismo pili pivo mjesec dana. Tipični Evropljani. Da, najveći evropljanski problem koji smo imali. I sjeli smo za sto tamo svi zajedno i sad najtužniji dio to je kad jedan po jedan polako otpada. Jer svako ima let zakazano drugo vrijeme i svakih 15-20 minuta, pola sata, jedan odlazi. I polako ti govoriš svakome ćao, vidimo se, hvala ti što smo proveli ovaj period zajedno. I ja sam ostao među posljednjima, nas trojica je ostalo posljednji i bio red na mene. I sjećam se tačno, toliko tužno, to više nisu bile, riječi nisu bile suvišne. Znači, ti znaš, niti ko plače, niti šta, samo svi gledaju u prazno. Jer svi ne trebaju da kažu drugome šta mu je, jer svi znaju šta mu je. I to je osjećaj koji samo mi znamo, ne možeš da ga opišeš. I sjećam se, prolazim onaj gate i treba da idem u avion i onako posljednji put ih vidim, mahnem im. I ne znam, taj tužni moment, sad ja letim 2 sata Frankfurt-Beograd, ne sjećam se leta. Znači, to sam samo u glavi obnavljao šta se desilo zadnjih mjesec dana, šta sam proživio, kakve sam sjećanja stvorio, kakve sam ljude upoznao, šta se upravo dogodilo, u tom nekom smislu. Zašto se ovo desilo, da li je moguće? I onda sličim u Beograd, tu me sačekali tata i djevojka i ništa, vratio se u normalu. Kasnije. Da, kasnije, taj inicijalni moment kad se vratiš kući, tu te kreće zapravo. To kreće... Kad se ohladiš, kad sve to što je bilo vrelo od tih mjesec dana zapravo ohladi, kad tu krećeš da vidiš šta, gde, kako. Kako si proživio zapravo taj period povratka kući? To je bilo jako teško, zato što opet ću se vratiti na konstantno si s nekim. I konstantno s nekim pričaš, nekim se družiš i ostalo. I došao sam kući, sjeo u svoju sobu na krevet i tišina. Tišina, prvi put u mjesec dana ti imaš tišinu. Što bi rekli kao sam sa svojim mislima, što je baš jezivo. Da, i to najgora kombinacija, da ti sam sa svojim mislima, pogotovo nakon takvog nečeg. I prvih nedelju, 2 da kažemo, bilo je ozbiljan problem zato što šta god radio, ništa mi nije pariralo tom putu, da kažem događaju, tih mjesec dana. I mogao sam da radim šta hoću, mogao sam, ne znam ni ja, da pođem na Tajland opet, ali ne bi to bilo to, zato što nemam takve ljudi, nije to. I kažem, te prve 2 nedelje, bukvalno što ti kažeš, sam sa svojim mislima i pokušavaš da očistiš u svojoj glavi nekako kako i šta, dobro je, desilo se, budi zahvalan što se desilo, nemoj tuguješ što je prošlo. Jedan si od rijetkih koji je imao to iskustvo. I onda vremenom tako sam počeo da shvatam da
dobro, možda se završilo, jeste tužno, ali sad treba to da iskoristiš. Sad treba da pokažeš zašto si ti zapravo bio na tom programu, da nekako rasteš uz taj program, uz te ljude, da nekako shvatiš da to nije bilo za džabe, to nije bilo ti pođeš tamo turistički da vidiš, ok, pošli smo, vidjeli smo, a sad je vrijeme da ono što smo mi tamo naučili da primjenimo kasnije i da rastemo zajedno sa tim. Tako da, eto, taj neki dolazak nazad u Srbiju je bio veoma, veoma težak i kažem ti opet, navikao si se tamo, što nije bilo uopšte teško, s obzirom da opet ponavljam, sve ti je bilo poznato. I ti dolaziš sad u Srbiju i tebi, odjednom si nazad u svoj svakodnevni život koji si imao prije mjesec dana. A tamo se živa neki skroz drugi život. Da, bukvalno kao da si pauzirao svoj život, otišao, ovamo proživio život i vratio se nazad opet u svoju medijan. I nekako jeste to tvoj svakodnevni život s kojim si vjerojatno i bio zadovoljan prije nego što si pošao, ali kad se vratiš, kad ti shvatiš šta može, onda nekako uđeš u tu neku depresiju kao pa da li je ovakav svakodnevni život dosadan. I na kraju shvatiš da nije, nego si samo naviknut na njega i nekako to ti je ta normala i baš to što sam shvatio kako život može da bude tih mjesec dana sam počeo da koristim kasnije, da shvatim da i ovamo treba dane da iskoristim, da kao treba da znam kakav dan može da mi bude, šta mogu da uradim od svog života i da to iskoristim maksimalno. I to je još jedna stvar koju me program naučio, a to je da itekako može da bude ljepše u bilo kojem momentu i da to treba da se iskoristi. Koje si imao prosto te neke kulturološke šokove kad se vratio kući, osim te neke kao blage depresije? Pa kako se zove, to su uglavnom bili šokovi koje sam imao kad sam pošao u Ameriku, kad sam stigao tamo, samo kontra, znači kad sam se vratio i to su uglavnom neke sitnice koje čovjek ne primijeti ovako na prvu, ali kad se fokusiraš na njih zapravo ti jako mnogo smeti. Pomenuo sam već da u Americi nema gdje da se šeta, znači to je, mislim jeste sitnica i kao, ali zapravo ti znači kad možeš da šetaš neki, kad ne moraš da pališ auto. Jedna od najvećih problema koje meni pravila jeste klima uređaji u Americi, oni su nenormalni po tome. Znači, eto, pomenut ću taj dan u Filadelfiji kad sam bio u Duksu na 45 stepeni i ulazim u Starbucks, znači gorim, ulazim u Starbucks, u njemu -2. Znači, temperaturna razlika 100% je 50 stepeni. I ne samo to, imali smo problema u domovima gdje smo ih molili da gase klimu jer kao bolite grlo ujutru kako oni uveče ohlade sobu i sve. Jednostavno Amerikanci žive na klimi i to im je jako velika mana po mom mišljenju. Ali da, te neke kulturološke stvari, na primjer veličina kao porcija, na primjer hrane, veličina stvari, eto Walmart po primjeru prodavnice ili na primjer u Meku sad kad ti jedeš, ti naručiš veliki pomfrit, ti očekuješ kao kod nas, ne da dobiješ kofu pomfrita bukvalno, ili Big Mac kod nas i kod njih nije iste veličine, kafe nisu iste, ti naručiš piće u McDonald'su kao hoćeš veliko, tebi dođe 2 litra soka, kako može da popije 2 litra. I nekako taj njihov život da sve rade s nogu, kao da sve im je aktivno. Znači on će da prođe kroz drive-thru, kupi kafu i kafu će da pijucka dok vozi i na poslu. On neće da sjedne da popije kafu ili tako nešto, neće da sjedne da jede, on će da uzme tu brzu hranu kroz drive-thru i nazad na posao. Tako da drugačiji život vode Amerikanci i to mnogo i to se u prvu ruku ako neko ne obraća pažnju ne vidi, ali ti kad pođeš tamo kad iskusiš i ti kako shvatiš koliko su oni drugačiji po tom pitanju. Ljudi su tamo mnogo prihvatljiviji, druželjubiviji, mnogo su topliji nego kod nas u Evropi. Lupam, ako hoćeš da pitaš nekoga na ulici nešto, rijetko ko će ti stane zapravo ti odgovori, a u Americi, eto, mala priča, u Washingtonu smo poslednji dan, ja i moj drug pokušali da provedemo cijeli dan, da šetamo kroz grad bez Google mapa. I svakog Amerikanca kojega smo zaustavili i pitali, on je nama fino pitao nas odakle smo, gdje idemo, šta nam treba pomoć, stao pita, priča s nama, upoznajemo se i vidim kroz primjer host porodice kako se oni ophode, iako im je to tehnički bio posao, ali opet način na koji oni to rade, nekako mnogo su druželjubiviji od Evropljana. I imao sam te neke anegdote malo
malo na njihovu šaljiviju stranu, na primjer, nisu znali većini slučajeva gdje je Srbija, nisu znali da Srbija postoji. Dakle, to je tamo Sibir, znaš, ili to je neka Sirija? Da, definitivno sam imao par scena, jednom za Sibir, znači Rusija, jednom su me prozvali da sam iz Sirije i jednom, što je meni najfascinantnije, kad sam kupovao magnete u Indianapolisu, pitao me odakle sam, ja rekao iz Srbije i on kaže, pa nije li to kao Jugoslavija? Au, brat. Da. Au, sad baš ga pretarao. Da, i onda ja 30 godina kasnije nakon rata trebam objašnjavati da su to različite države sad. Ali tu šta je tu, ja sam objasnio i mislim da je shvatio da te države više nema. Njima je Amerika, oni imaju sve tamo što im je potrebno i prvo, od terena do kulture, do jezika, do klime, sve imaš tamo i šta će ti bukvalno šta će im dalje i ne krivim ih na to, iskreno, znači ali što se tiče samih ljudi kao ljudi, što ti kažeš, njima nije potrebno da znaju gdje je Srbija. Šta ćemo to, da. Mislim, svakodnevnom Amerikancu, ti da se baviš lupam istorijom ili geografijom ili nešto, ti ćeš znati. Ali običnom Amerikancu koji će da ide u 7 na posao, vrati se u 9, šta će njemu da zna gdje je Srbija? Mi moramo da znamo gdje je Amerika, jer Amerika utiče i na našu neku budućnost i ostalo. Mislim, ne samo na nas, nego na većinu svijeta zapravo. Pa geopolitika. Da, geopolitički gledano, da. Mislim, šta radi Amerika, veoma će brzo da se osjeti u drugim državama, a šta radi Srbija, neće se osjetiti u Americi. Tako da u tom nekom smislu njih ne te zanima uopšte. Ne treba im. Eto, tako nekako. To su neke razlike koje bih onako dao između Amerike i Evrope. I Amerikanaca i nas Evropljana. Srdane, hvala ti što si bio gost moj Amerika podcastu. Hvala tebi, Miloše, na pozivu i eto. A mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi.